Altså jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at der er den her lyst og initiativ for folk til at skabe nogle ting ud af noget, som ikke behøver nødvendigvis at have en masse penge involveret, og have en masse interessegrupper involveret, sådan, men mere handler om at skabe noget godt for fællesskabet. Portare avanti un proprio progetto significa avere sulle spalle un'enorme responsabilità, ma anche tantissima soddisfazione perché una tua idea sta andando avanti, una tua idea si sta diffondendo tra le persone e sta avendo degli effetti. Moim zdaniem nie da się być w pełni poświęconym pracy społecznej osobom bez dochodu od kogoś.